Lilay. Pikalan. Kanda pitharay karne ka pisa. Kali jaw na gani. Ba ka hospital te kala ajingay nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. What was laitan? Sister, hapsiu kat no ma. Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man kaway pagkaway kaminsim kalong kapakordor. Step ko basuk ko kami di baro ginong sung jog Meghalaya. Khamta mi gitu ki badon yagi commercial vehicle. Ngidap lagi jing sungkon ko crowd. Bagani ka sarkar ka MDA 2 haga jingelam jong Shri Conrad K sama. Baki kabinet jungu. Kila pan pau yaga kamba kila le kumba kila kular. Haga tangki kendiat por. Ndala de pass ka order mening kasi ngila yo kata kelat kelanti ban sio ya kita ki tax but ki fitness daga discounted rate ngidap kemen ga crowd but ngi kerkugur do ru yegani ka sarkar kan poi perbos ka thong pan pek u baduk wasuk hagani ka ni khlimat ngakerpat ya baro kito ki bade ban siu khamtam mi ga bade bata hagalian ka transport bagin skum haban siu ya ki tax but ki fitness chupi haswa ya ka life way 3 August kumbalabu ro sarkar but ngi kerpat ya baro ibu kali khamtam giliang khasi ba jenti ajungi bagin long kita gibri gaban simkhia man siu igani khajna khanang ba sarkar jong iru kanjo i kaching mentoy ha baro giliang na nakalin junga ngatap lagi sukmen ga crowd pang ai khulai kerpang igani ka sarkar MDA 2 kuman man mention yaki arnul ke deputy CM jungi Shri Singawhadhar and Shri Paston Tensang khamtam yo CM jungi Bolo ai gani kalat kalanti ka kabuk sir ka kaburupa bagin siu haka discounted rate ya baro ki tax bade man siu. So in another word I urge all the public that to take a full responsibility to clear all the pending tax. God bless you. Have a nice day. Thank you MDA 2. God bless the government. God bless the state. Long live Meghalaya. Kublay pi baro na one mentas ni ban ai kani ka appeal especially siya ki try kali ki bakit mar nado ki truck hado ki bus hado ki kalirit ki tourist ki pick up van kumta ter kadno ngidap da jings ngungu yo blay ba uladon rangkat bat kani ka government kabalala ban keneri ka tidiak timon jongka ha kabalaya rap yang ki pajba ki bayday kambat kini ki kali kamay ka government kala saram nangila bonds nem ndray ka jings bon jong kada ka baka isin ay yangi kala map hado kanday spa klur ti ka appeal jongi kum ki bawan ni kendo e ka government na do pasdang kamsam la sim ka por ka ba jrong bakan pendep ye kani kum baka ong gaktin where there is a will there is a way kani ka government ka don kata ka mansim manyarap yangi kilayarap yangi ilayo aya ko odar but ilayo ban siu na do menin ban lej pendep ya kita kikam bat ngin yai siu hado life way trik u agos arajar arpun riu kumbala ay po da ka sarkar nga ay kublay kerpang ya u chief minister lembat ya ka cabinet jungu rengkat ya ki R ki deputy chief minister jongi kata umasnya bahalang lembat iba preston Tensong ngidap da ka jings ngungu ya pi ya ka jings bon bat ya ka jingkit kia jong kani ka government ha kani ka kam ka ba ki babon ki barit ki baria ki kamay na kini ki kam ki yolat ban sedang biang kumta nakalian jongi kum ki try kali kum ki transporter ki bayday kam bat kini ngidai ban sim kia bat ban avail ya kani ka opportunity bagin lek pendep kenang baka government ru kan yo yala ka
teks kabasa hangi ban ngiru nginla ban pendep ya kata karam jong ke government. We are really grateful to the government and we pray God to be with this government. It has really showed that it means business for the public, by the public, of the public. Tingi dap daga jing sngongu yu blay ba sasyasin mula ayeng ni kanikalat hinduay baun kerkun kerdo ya kanika sorkar bakan nang ya syafrang bat bakan nang la ban pendep ya ka jing yarap ya ki pajba kala sedang man pen iya uso emtang da kiktin ka kam jam ban ya kiktin kadai kani ka sorkar kala le da ka kam kani ka sorkar MDA tu kala le da ka kam kala pen i ba yaka lawan ra ha ka bor na ka bentau pajba bat kala train na ka bentau pajba bat ngikermen nang ni syakmat amtang ya kani ka subject dari ha ki wei deru ka government kan kenir ya tila jom ko blai shibon Muslim MDA government nang ya nyunga ala tina ha ju sa or ju akan tu hi baro ha kan ka kam ka dali asbun kan ka sarkar MDA pipo ke leadership Chief Minister uba Konrad Sangma ba umas nyau halang dhar kau deputy chief minister kau minister ke transport rengkat deputy chief minister uba preston rengkat beberok ke kabinet de masyep cehi ki tram motor neduk ki truk ki bus ki turis taxi ki local taxi ki pickup van berok ki kencam motor ki kemai hakin tu she hak tax dini ki por ki dep kan ke sarkar de map ke hak fitness kendai pau persen hak ki tax motor wan pau persen nia tine dang ye reng ka jings ngungu ai benta kan ke sarkar baka kentu hi upaj ba kamtam ti por riwar kamtam i ki kishmia kamtam i ki ket mar kereng nya kimpu sia bagi dangsa ikut motor pasor lian DTO lesia hadu la pumitrik u August airport ke sarkar i ha ju sia ju pendepi neridu dengan ke buksir pasor i kirong ba genta kimbo ki a motor derau kamtam ki pelia motor ha ju kamai hi lie lum gena ke kebu di kan di sa ke motor i di la dep tina ba sa sori ali usia man gala penu kat si na ai la penu ba na ai tro penu ba sia regularly sia minot tu sia by tax sarkar la si kata ke puasa ka wan hi ka wan di ka sarkar tu penakam ka sarkar pa hau paj ba ka jing man toy to hi kena sarkar aju om tu ma du ro hi ya kha share ka ndre i share ka sarkar apa kena chenam ka ha ka jingmut ke tuliar ngau paj ba nyo kaya kami kaya to kam binikam akan tu biong ha kana ka sarkar de ka jings ngeungu ka desen sui ha ba sa sor cuma lang ka bahai miti kam de mai tini kam motor mai ti ka am mai ti ka laj mai ti ka sarok kam tam i gi skies bodar ke jing bodium ge i de kana ka sarkar nama i kau pajba ale ut inu yak ale pre inu yak hasitom na i juluk i de lebu dia hab kana sarkar ta curap ke i na sor kur pre lie birong ba chnong lie bidile lie bisen balang le ut nu sarkar ki ek jing ti po dong po snati ke le ut ma i putan tang si penu ba ai tel akot nu deputy chief minister nu transport minister mas nyau ba hai bentar kini ki kot motor la to ha chun chai ban juli klem kot motor di chi chu bưởi i ki bodar nemen a ini ki itemu i kat te de stom i hun kene hai bentar te kat nya sa kata ka jingli ka sarkar i ben don ju pliong ka jingli ka sarkar i to kena to ka sarkar chenam kan hot nyok dia krom lang di sarkar baro cube a ta li i kena ka to ka state ka neng kong du ka tim chenam cuma pai dikin sia swa klur da aswa klur jadi ke sarkar tiga khat bai klur tam da aswa klur jadi ke la di ki posa cha chupan akam percaya i cha ka jing ba ke state cha ka jing ba pat ba hai bentai te ko kur ko pres asor ya le ha ju le shi he kana
lia chat di TO office nama sai jing pon hinya pon nak di rong ba ma to jing lia no office ya rapi menakan te kai ya rapi nam po cha office dan ini kena ke sarkar tok sarkar rong ba chenam kena chief minister la fa thu la fa show la pri du mas nyao hop la priong di guburam pau di guburam majuli asian yu kun nga ka khaddu slok odar dang las ngaris ngai yip ko mau dal kena ka kucu dang nya trabar dang bantan ka mau hat ras ngai hop la mas nyao de slok uta ko odar ma kadwan mus nyao yipi kajerong jing chem yung le kata de le citom pi de kit kia pi uwai upelat ke ni ko odar cijar mu ma cijar mu CM cijar mu ba prestun mu kabinet. We can never forget your good work. We cannot repay you anything except our prayers that this government lasts its full term and do more good work to the people. With these few words, I really thank the MDA government for whatever it has done to the public of the state. Thank you very much.